ngazi ukuthi imuphi umndeni ikakhulukazi odinga ukuthi uyizwe lento. Kodwa mina ngenza lokhu ekuthiwe angikwenze. Bantu bakithi asiyeke ukuthi si-embrace abantu, sibanike ikhundla, sibaphakamise empilweni zethu nasemndenini based on monetary or financial value. Based on ukuthi uyasebenza, hamba ngani, phetheni. Asamukele abantu sibanike ikhundla ezibafanele emndenini based on heart value and character. Unabantu esibaphushele esayidini esibagqibayo sibangcwabe kanti bayingelosi zethu, bahamba nesibusiso esithize emindenini yethu, kodwa ngesimo sokuthi umuntu othize akasebenzi, ngesimo sokuthi akahambi ngeLand Rover, akaqhamuke eGoli, akasebenze eGoli, akasebenze edrobheni, ngesimo sokuthi makuphela inyanga lana asiboni lutho oqhamuka kena kodwa nayo yondliwa. Enenhliziyo enhle elungile eza nokukhanya emndenini, kodwa ngoba akezi ngesimo sokuthi uyasebenza, ngesimo sokuthi unani, akayena umalume kaChriside, bese simvalela ngaphandle, singamniki indawo yakhe. Uthola ubhuti omdala, umalume omdala, ubabekazi, umamkhulu, uthola ukuthi umuntu ofanele simnike indawo, kodwa simnike indawo yakhe ngobani? Akasebenzi. Akukho athi mangabe efike eqhamuka simthola ukuthi uphethe ngezandla. Asiyeke ukubheka ukuthi abantu baphethe nesandleni, asibheke ukuthi abantu baphethe nenhliziyweni. Uthola ukuthi lo muntu uphethe isibusiso esiwukhanya emndenini, isibusiso esizoqaqa izibopho emndenini, kodwa ngoba simnikile indawo yakhe. Kunemndeni othola ukuthi ihlakazekile, kade baxabana, khona uzama ukulungisa kodwa akulungi. Hayi ukuthi akulungi ngoba engazami, hayi ukuthi akulungi ngoba engafuni, akulungi ngoba akanikiwe indawo yokuthi akulungiswe. Umuntu nomuntu emndenini unendawo yakhe ayidlalayo. Indawo yaloyo muntu iza ne-authority ethize, iza nomusa othize phezulu kwesikhundla sakhe kulo mndeni. Kodwa thina ngoba simvalele ngaphandle, samsusa kwiposition yakhe, samsusa esikhundleni sakhe, usehambe nesibusiso ekufanele ngabe usiqaqela sona la emndenini. Kunemndeni engeke ize ibuyisane ilungise izinto ngoba kunabantu esingabanikile indawo yabo emndenini. Ngobani? Akasebenzi, simbukela phansi, akayilutho la ekhaya. Akekho umuntu ongahambi nesibusiso sakhe emhlabeni. Kwesinye isikhathi singcwaba siqhiba ingelosi zethu, zihamba ziphila nathi, siphakamisa abantu ababathakatha abangasifiseli lutho empilweni zethu, ngoba siyitshela ukuthi kubeza nokuthize kanti abezi nenhliziyo eziright. Umuntu nomuntu emndenini akanike indawo yakhe emfanele. Ingakho kuba khona umzala, kuba khona umalume, kuba khona uanti. Orahadi laba, they play such an important role. Kodwa ngoba orahadi mhlawumbe akasebenzi, noma ulume akasebenzi, bese siyamnyatha. Kunesibusiso ongeke uzuvule ngokhiye wemali esidinga umuntu wakhe ukuthi abekwe endaweni yakhe. Kunesibusiso, ngiyaphinda, ongeke uze usivule ngokhiye wemali esidinga umuntu waleso sikhundla ukuthi abekwe endaweni yakhe. Uzothi mayesebeke endaweni yakhe bese yasidedela isibusiso, kodwa engakabekwa endaweni yakhe ngeke akwazi ukusidedela isibusiso. Yeah. Hayi ngimlapho. Akukho okuningi ngifuna ukusho, iloko nje kuphela. Ngimlapho. And lento ngifuna ukuyi-challenge kakhulu makuzela ebantwini besilisa, ngoba sinako lento yokuthi enina abantu besilisa bama-provide. So umuntu wesilisa mangabe engasebenzi ekhaya, usuke bese yacindezeleka kakhulu. Uthola ukuthi lo muntu ulungile, unokukhanya, unothando, kodwa ngoba akasebenzi ekhaya acindezeleke. Asiyibhekisise lento. Kunabantu esibacindezelayo kanti sesicindezela nezibusiso zomndeni. Ngimlapho.
angifuni ukusho okuningi kakhulu. Asiyeke lento yokugeja abantu ngemali. Indlela yomhlaba ukucabanga leyo, yona indlela yezulu. Asithi mangabe senza izinto si-exercise wisdom yezulu, inhlakani yezulu, hayi inhlakani yasemhlabeni. Nabantu esibangcwabile bafethu abayingelosi zethu ebeyiphila sabangcwaba sibangcwaba nesibusiso. Indima nendima, iposition yomuntu emndenini ihamba ne-authority ethize, kodwa akakwazi uku-exercise authority yakhe engekho endaweni yakhe. Angithi nimshiye ngaphandle nje mina, akadingeki la emsamo. Kodwa iposition yakhe, nibona izinto engalungi, umuntu athi enene uyathakathwa. Umuntu nithi umndeni angazi kunabantu abanganikiwe iposition yabo emndenini, ngimlapho ngoba